米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。Irai titaanan ko rihatlay ni Yesus Kristo， 基督的平安在我们当中。Sarikaka mapulong平安，malatsay kita milayab tu suar no kawas。姐妹弟兄，平安，我们一同领受上帝的话。Suasa Yesus i sangraan，sangayan ko namo。Matia o nipiutsur no wama i takwanan。Ko nipiutsur ako i tamuanan han ningra saan. I Yohani 20:10 自在tushir。耶稣又对他们说：愿你们平安，正如父亲差遣了我，我也照样差遣你们。约翰福音20:21节。Sarikakaaw Pakainian no kawas ji Yesus Kristoan mapaprito ningra kita to soorinay riharay. Yo saruturan ita ku falujo mitier i jingraan i. Pakatinako kita to pikapot ningra i titaanan. Urasaka maaraw no tamtamlaw kunika o jirihatayay kita i masa maamaanay atlemak。上主已经借着耶稣基督赐给我们真实的平安。当我们全心全意信靠主，就能经历上主与我们同在。所以众人会发现，无论处在什么情况中，我们总是满怀平安。Mitolong kita， 我们同心祷告。Tapangao，O sakakimmer no falujo ako kuriharay iso. To sakatsaaw katalaw kako tururay ato pates. O sahinom ako kuriharay iso. To sakatsaaw kararom matulad ko falujo ako. O itser ako kuriharay iso. Mararil misafaloh to orib ako. 主啊，你的平安使我有勇气，不再畏惧困苦和患难。你的平安是我的安慰，使我不再忧伤和沮丧。你的平安是我的力量，时时更新我的生命。Pakani i dalam anay nganganutapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。